Danas na suđenju imamo prisutnu Marijetu školu. Izvolite. Einstein je jednom rekao: svako je genije, ali ako sudiš ribu prema mogućnosti da se popne na drvo, provešćeš cijeli život misleći da je glupa. Dame i gospodu, porod. Danas na suđenju imamo moderno školovanje i drago mi je da ste uspjeli doći. Recite mi, školstvo, jeste li ponosni na to što ste milione ljudi učinili robotima? Smatrate li da je to zabavno? Znate li koliko se djece osjeća poput te ribe, plivajući uzvodno u nastavi, ne pronalazići svoj dar i misleći da su glupi i beskorisni, ali tome je došao kraj. Nema više izvinjenja. Prozivam školstvo i osuđujem ih za ubijanje kreativnosti, individualnosti te za intelektualno nasilje. Poštovani suđe, ovim zaključujem uvodnu izjavu i ako mogu predstaviti dokaz ovog slučaja, dokazat ću sve ono što su oni rekli. Nastavite. Dokaz A. Ovo je moderni telefon. Prepoznajete li ga? Ovo je telefon prije 150 godina. Velika razlika između njih, zar ne? Ovo je auto, današnji auto, a ovo je auto prije 150 godina. Velika razlika, zar ne? Pazite sad ovo. Ovo je današnji razred u školi, a ovo je razred prije 150 godina. Nije li to sramota? Doslovno više od stoljeća ništa se nije promijenilo, a opet vi tvrdite kako učenike pripremate za budućnost, ali sa ovim dokazima moram pitati, pripremate li vi učenike za budućnost ili prošlost? Obavila sam provjere za svakog od vas pojedinačno i neki zapisi pokazuju da ste vi tu da ljude pripremate za rad u tvornicama, što objašnjava da učenici sjede u redovima, da moraju podići ruku ako žele govoriti, da imaju kratku pauzu za jelo i 8 sati im govoriti šta da misle. O, da, i terajte ih kako bi dobili perce, broj koji označava kvalitetu proizvoda. Hvato, tada su bila druga vremena. Ja nisam Gandhi, ali sada ne trebamo proizvoditi robote i zombije. Svijet je napredovao. Sada trebamo ljude koje misle kreativno, inovativno i nezavisno sa mogućnost povezivanja. Vidite, svaki naučnik će vam reći da ne postoje dva jednaka mozga. I svaki roditelj dvoje ili više djece će potvrditi isto. Pa mi molim vas objasnite zašto tretirate učenike kao da su kalpi za kolače. Ali ako bi doktor propisao isti lijek svim pacijentima, rezultat bi bio tragičan. Mnogo ljudi bi se razboljelo. A kada se radi o školstvu, to je upravo ono što se događa. Pogrešna edukacija. Jedan usjed stoji ispred 20 djeci, od kojih svako ima različite osobine, potrebe, darove, snove, a vi ih učite iste stvari na isti način. Ovo je užasno. Ovo je jedan od najgorih kriminalnih prekršaja ikada počinjen. Spomenimo i način na koji se odnosite prema zaposlenicima. Nije, želim čuti oni. Šteta je, mislim. Učitelji imaju najvažniji posao na planeti i uprkos tome su premalo plaćeni. Nije ni čudo što je toliko učenika premalo naučeno. Budimo iskreni. Učitelji bi trebali biti plaćeni kao i doktori, jer doktor može operstati srce i spasti život djeteta, ali veliki učitelj može dosegnuti do srca tog djeteta i omogućiti mu da istinski živi. Vidite, učitelji su heroji koji se često osuđuju, ali
ali nisu oni krivi. Oni žive u sistemu u kojem nema puno opcija ni prava. Kurikulumi su stvoreni od strane političara, od kojih većina nije podučavala ni dan. Opsjednuti su običnim testovima, misle da će ubacivajući pitanja sve više odgovora odrediti uspjeh. Ovi testovi su prebanalni da bi se koristili i ne bi se trebali koristiti, ali ne vjerujte meni. Uzmite za primjer čovjeka koji je izmislio testiranje i rekao, citiram, ovi testovi su prebanalni da bi se koristili i ne bi se trebali koristiti. Dame i gospodo u poroti, ja ne polažem nadu u školstvo, ali vjerujem u ljude. Ako možemo preurediti zdravstvena osiguranja, auta i Facebook stranice, onda je naša dužnost da i sa školovanjem, da ga unaprijedimo, promijenimo na bolje i prestanemo mati za školski duh. Jer to je beskorisno, osim ako ne radimo na tome da izvučemo najbolje od duha svakog učenika. To bi nam trebao biti zadatak. Posegnimo u srce svakog učenika. Naravno, matematika je važna, ali nije ništa važnija od umjetnosti plesa. Pružimo svakom narodu jednaku šansu. Znam da zvuči kao san, ali države kao Finska radi impresivne stvari. Imaju manje školskih sati, učitelji pristojno zarađuju, domaće zadaće nema i fokusiraju se na saradnju, a ne na takmičenje između učenika. Nema jednog rješenja na sve, ali pokrenimo se, jer dok su studenti 20% naše populacije čine 100% naše budućnosti. Zato se posvetimo njihovim snovima. I ne znamo šta sve možemo stvariti. To je svijet u kojem vjerujem. Svijet u kojem riba nije više prisiljena da se penje na